reka nsuze kandi mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ni breaking news, ni amakuru njyewe njano kuza kuba nakugezaho kuri izi tariki 23 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Yitwa Sengabo Jean Bosco uzwi nka Fata ku mavuta, wakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 2 n'amezi 6, abura amezi 4 ngo akirangize. Yasezeranyije rero abantu ko azasohoka yarahindutse bigaragara ku buryo n'abataramwishimiraga n'ubundi bazatangira kumwishimira. Fata ku mavuta yatawe muri yombi mu kwezi k'Ukwakira umwaka ushize wa 2024 akurikiranyweho ibyaha birimo gukangisha, gusebanya n'icyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Muri Kamena uyu mwaka wa 2025 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwakatiye uyu mugabo igihano cyo gufungwa imyaka 2 n'amezi 6 ndetse no gutanga ihazabu ya miliyoni 1.3 z'amafaranga y'u Rwanda. Urukiko rukurikije igihe yafungiwe uyu mugabo wari usanzwe azwi mu mwuga w'itangazamakuru azarangiza igihano muri Mata umwaka utaha wa 2026, aho afungiye mu igororo rya Nyarugenge rizwi nka Mageragere. Yatangaje ko rero yiteguye gusohoka agasubira ubuzima busanzwe kandi ko yagororotse bifatika ku buryo yumva azaza yarabaye mushya. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cyitwa Imvaho Fata ku mavuta yagize ati, naragorowe rwose kandi naragororotse, nzataha ntandukanye n'uwo bari bazi imbere. Sengabo Jean Bosco akafata ku mavuta avuga ko taramwishimiraga n'ubundi mbere nabo bazatungurwa kuko yumva yifuza kuzashimwa na buri wese bitewe n'ingamba azasohokana. Ati, mwigaruka ryanjye abataranyishimiraga bazatungurwa, abafana banjye bazanyurwa kandi bazanyishimira. Ibyaha byahamijwe uyu munyamakuru birimo ibishingiye ku byo gutangaza mu biganiro byatambutse ku miyoboro ya YouTube, birimo kuba yaravuze ko ubukwe bw'umuhanzi The Ben buzabamo akavuyo ndetse ko ngo uyu muhanzi ameze nk'umwana arizwa n'ubusa ngo akaba atazi no kuririmba. Ngira ngo rero ni amwe mu makuru yaragezweho njyewe narinje kuza kuba nakugezaho, ariko kandi mu gihe uwitwa uzaba akiriho Cyprien wamenyerewe ku izina rya Jihad, uyu nguyu nawe yamaze kuba yajya imageragere nubwo atari yakatirwa, akiri ku minsi 30 y'agateganyo, ariko abantu bagiye batandukanye nabonye bagiye bakomeza kugenda batanga ibitekerezo bati, umugabo mbwa aseka imbohe. Ati, urebye ukuntu uyu Jihad yavugirizaga induru Sengabo Jean Bosco uzwi nka Fata ku mavuta ataragiye gutya na gutya, ati nagende aziza amagambo ye. Rero kuba rero nawe yaramanuwe kagenda, bibere isomo buri umwe wese, bitwereke ko tutagomba kandi tudakwiye kwishongora ku muntu wese ushobora kuba agonzwe n'itegeko, kubera ko uyu munsi birashoboka ko nagongwa n'itegeko ukagongwa n'itegeko. So muwundire rero njyewe nsore zanga mbashimire kandi nabifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Hasta la vista, bye bye, ciao ciao.